Kani kedai ke video ke ba ngasukwa ban peni ba ladangi dan pisah tang kendaru ngila ban tret ladai ba nishim na ki area ki babiang amat batang ki badan pisah kila ban rong markan ndre wat ki bam dan pisah ki badan tang kendaru kila ban rong tek hangi ngan peni pini ke tret katai ke balance menen nga dan tangkat kendai dolar tingkah pej menta ke profit keruning hadu shis pak $4 dari bandrung na ke area badai babiang anda kala ya caka direction jongpi di sabil position takada pemdai bandu jingkarman long ki bayai sya ban pensapoi ke por yapi anda pila kan suto ke market dalayat kapor suki pinsayo da pilagin kita ki experience kung mangong ti pinsas nguto kung nongan de kada lada dan pisah kendat ni shibon ro trade a market just be there, don't skip. Either you make loss or profit is fine, but don't skip the game. Always be there. You might not make money today, but soon in the future you will make it one day. Baik, kini ke trade ngelaruning profit ado lais pa prapau tam ngaklempat bok ngashort ado tiki area kat kendai sausan kat kendai saulai nata kat baka market kadang hiar kadang lich kat direction jonga ngadang build susu sako way ke position ngadang short kat kendai laisan lightly ke position kebeningkong kat kendai sausan kabar kat kendai saulai kabakado kat kendai laisan kata profit almost running south pa dollar ye ngaklempat bom nomor ba nganap ke target adu banda hedge po tipik ke capital ke banga ngatap tangkat kendai dollar lara kadai hapo ka Indian currency kani kadai tanggumba katsan spa tingkai ye jika profit adu lais pa prapau te dena kani ngi habani yam kat ba ke market kadang lich direction ngem dai ban paning ngi de balong relax cool down kani ka trade ke de banga shim nado menen kasngi te la de banga pat hit target jonga ngarang la ban up ya kani ka trade adu la shairo te ta in se yapet la shailo ni shibet kat ba ka hit target te mentas ngi kadai ndro tareng but ya katu position ba menen ngala exit no ti page any history kat kendai dollar tingkah ngatap ketika balance ngasal ke goal nadu ketika level beningkong bar balai ngayo profit adu lai spa kendai popra south spa ti mentas ni ngan page today nga kelempat trade iye kadang abet te menta banai ro nadu si tarik September hadu ndro tarik September si tarik September endit ndro tarik Desember hadu mentaro tang katei tang we ke trade ngadang trade adu mentah